Moje ime je Mihajl Đačić, specijalista sam neurologije u neuropsihijatrijskoj bolnici. Moždani udar je treći uzrok smrtnosti u svetu, odmah posle kardiovaskularnih i malignih bolesti. Moždani udar predstavlja fokalni ili globalni prekid u moždanoj cirkulaciji koji nastaje naglo i koji traje duže od 60 minuta, a dolazi kao posledica smanjenog dotoka krvi u određenim delovima mozga, bilo usled kardioembolizacije ili tromba. Moždani udar najčešće ljudi prepoznaju kao deo slabosti tela, asimetrija lica, promenom u govoru, ali i vrtoglavicom, a najteže forme moždanog udara znaju da nastanu i naglo sa izmenom stanja svesti, kada čovek jednostavno padne. To je moždani udar koji se javlja u zadnjoj lobanjskoj jami i koji je jedan od najtežih moždanih udara. Kad je u pitanju broj obolelih, zauzimamo neke svetske standardne incidenca, znači broj novoobolelih u jednoj populaciji, kreće se između 100 i 300 novoobolelih svake godine na 100.000 stanovnika. Za moždani udar važi pravilo vreme mozak. Znači od prepoznavanja simptoma od strane pacijenta, okoline, lekara hitne medicinske pomoći, pa do transporta, na primjer u našu ustanovu koja zbrinjava moždane udare i upućuje dalje u centre za trombolizu, centre za moždanu jedinicu. Mi nemamo trenutno centar za moždanu jedinicu. Raspravlja se o tome da trebala je već da bude i pokrenuta taj postupak, međutim zbog ove korone jednim delom smo se, tu su stopirane neke stvari, ti pacijenti se upućuju na dalje lečenje ili ostaju kod nas. Znači, vreme je mozak. Ako pacijent dođe u terapijskom prozoru, znači ona prva 4,5 sata, kada bude mogućnosti da bude upućen u najbliži centar za moždanu jedinicu, to je u Beogradu, urgentni centar ili bolnica Sveti Sava, može da se sprovede najsavremenija terapija, to je trombolitička terapija ili trombektomija kasnije. Moždani udar možete prepoznati kao slabost određene delova tela, asimetrijom mimične muskulature, asimetrijom lica, poremećima govora, poremećima vida, nestabilnošću, da čovjek hoda nestabilno, teturavo, i reči se odmah što se pozove služba hitne medicinske pomoći, jer tu, kako kažemo, vreme mozak, bitno je da čovjek bude pregledan, da se ustanove znaci, sigurni znaci moždanog udara i da bi taj čovjek kasnije dobio najsavremeniju terapiju koja se daje ili u jedinicama za moždani udar, ili ako prođe ovo vreme od 4,5 sata, nastavlja se dalje konzervativno lečenje ovakvih